Voin hi January ni thum alo ni le ta putrama thop tu ta na thulo momlam tuntum chu kan soi ve thung dona thil reng reng hi both side ta thir hi atul ve thina ale lam te chan that jok na te po kan puan tel zel lo chuanin kan rin angota Joe Biden hi paithak ani le silo ani chuan in thu puan alo rin tlak lo hle mai ti lo te po thilom thei ania chu wangin ahar sat ziale an kong bom bo ziate tuna mainstream media ten president elect tia an puan dum reng Joe Biden hi ne tu jok le January ni ruka joint session a winara nem nge ani nana antana beise omle thil then thei dante kan soitel thina ni zalama khachuan putrama thop tu lam chu kanril ru ana kan hual roi ni te poina hriata maswe voin chu putrama chan athat thei dan le chanchin thar tenen kan ron chop chuak le don ani tuntrum US in than boruak chingchivet tak mai hi akil le lam kan hriat ton zel hi atulna awma kan bei sei lo jok thil athleng thei ti kan hriat non fo atula Joe Biden trantu tele President Donald Trump ta na tong trai thin tu te tan po chu minti chaktu ani thau kan bei sei ani US politics chungchang kan soi hian kan video masalama kan soi toangin diktak chuan party pahni te in beina ani satlialwa ringtu ta zinga athiang zau deule pathian thuin asoyanga fir taka kalzel du te inkara indona ani telawangin chuan an media ho thu chuakhi nasatakin anghong danglam thin ani vice president in ama ven himnan le athuneina ahman theina na kotin apompuina andil sak ama ngein nol tura ati thu phai khachu an media lian then khat thu po kanron la chuak du lawa tlema adam zonga ani na anga ronpuang jar tu India National News Agency Business Insider lam thu kanron ladai ani US media lian te hi chuan kha thil thleng kha dan bo chiatna ani wangin khatianga malang na kha Vice President Mike Pence tan hian thu boi lian tak anu zela anei theina ania chu wang chuan angam lowa anol tir lo chuan president hi tranin atana satakin baima se anun achiat vekna tur khop thil titura inhlan chi anilo ani tite anchu ani ma se enge thleng don loen don teang nizana India chuan tui taka inmut thur lai khan Vice President Mike Pence hian thuam zenei le toyang reng tak mai a Chief of Staff Mark Short kaltlangin aron puanga mi makta doi tam takin tuntrum in thanna kha diglo takin kalpui ani anrin thu asoya House member tele Senate member ten hetianga Electoral College andau dalna tur hi alolom hle don ani ti asoya putrama thop tu tan chuan thok huaina tur ania a toni ten an soidanin kha athuneina nem ngeta pompui tura dilna kha ama molo nin an soya atan mingchiatna aom thaizo ka wangin tuna athuneina manghian thu top asiam dona bugna diktak akhai dona president ni tura vote janhi somsari mutling an omani pon amutam jok hi president atan apuang donani Shakespeare atongkam han holokila joint session a hian anma dar thalang diktak ahunganga chuta chuan an hlimtha satlia nilo an hlimtha diktak an mu huna thudik jok chu apuang maidon nin an soi ani January ni ruka hian athil kalpui dan tur an soi fiana po ama kan soyang deu kha ani don nin puan ania Electoral College December tha lakhom kha achiaranga chumi mil chuan achak jok anem het maidon ani ti anoma mase chu ani melbik chialawa heminia hian engma anti main mithiam tak ten joint session a hian in thanna kha arin tlak lo ziale ruk na aom thaidan fin fiana an neite anen tirphot aphal sakdon ani ti apuanga ti chuan hemizo hian soihona an nei zui don nin apuanga ti chuan vote achiaranga chu ama an lo lak khom kha achiar tur chu ani don ti asoya mase senator le house member ten
nial kalna an na empty azot zelang state tin electoral college si an state horop intran na indot angzelin achiar don ani ea intran ho achiar masanga kan mu masak ber turchu Arizona state buai chungchang ani mela tichuan daudalna awmem ti azo huna daudal tu tura an lo ruat fel thlap to ten daudalna an nei chu ziakin an thelu tanga an daudal chan an soyanga chiar chua ani bokang hei hi house le senate atangin awm ve ve tur ania chutiang tur chuan republican party lam hi anin ruat fel towa tichuan chutiang chu awm ngei don ti achianga hetianga daudalna an soi zole an thelu zo hian kha state chungchang bik soi hau tur khan an in then daranga house le senate soi hau na ahrangin an nei ve ve ang hetia an kal khan hun chung hi darkar niain arai tur ani lawani tichuan chambara an lut khom lenga vote an langa ta chuan thil then dan tura putrama tatruam han dan chu hetiang hi ani Republican senator som pani ten heng state pasari Arizona Pennsylvania Michigan Nevada Georgia le Wisconsin te in thanna hi adik lo tin an chole don ani state tin te tan hian darkar ni zel hun an man chuan January ni ruka hian chhun zanzamin an buai pui angain arinom bok state pakhata hian darkar ni zel hun mangtura polo chutaila darkar som pani ngot hun ala hek don ani tichuan state pakhat an soi ho zo hian an lut khomanga house le senate lamatangin daudal na hi an kaltlang pui don em ti zona awmanga tichuan kaltlang pui turin senate lamin an puangang house lamin pass velo ma se house member atangin kaltlang pui tu anom treu dona mi zachuang anom to vote an la thadon ani tichuan kha state bika vote kha an vain an thak non vek dona member tinin vote khat theu an nei don ni in soi ania tichuan republican senator le house member belkhom hi democrat ten anzat lo wangin republican lam hi an ton rol chuan electoral college lakhom to kha apai tha thai dona tichuan vote la lo angin in thang lo angmain anol thai don ani chu chu athlen chuanin an panhi ni hian vote zahni somsari hi an muting lo thai ani Republican lam hi an tran rol chuan electoral college lakhom to kha an pai tha thai don tina ania ma se tuna hian an boina then khat chu senator palivel hel anoma he daudal na hi an pom vedon lo ti an soya ma se he tianga soitu mi panhi chuan nizan khan an thop tur lam ti chiangin daudal na an pe vedon ti an puanga panhi hi chuan omzia an nei phak to lo ni in soi ani tichuan he vote thakna hian contested state anti takte a hian vote akal dara state then khata Joe Biden achak ve chuan vote zani somsari hi an mutling lo ve ve theidon bok ani house sangjok timaila senate jok hi Mike Pence aron don nin asoya senate thutlukna angin thutlukna asiam don ani ti asoi boka zani somsari mutling lo ve ve ma se a munem jok jok hi achak zoka apuang don nin asoya putrama hi netu zoka apuan anring ani achan chu tuna state boy tello hian putrama hi vote musang jok ani tatri ani chuti ani chuan putrama polte kalkhom hi lomin anauna sahle don ani nimin pialama vice president hian aphat santa anga conservative media te hialpon anlo ngai to chu in thanna diklo chawna petu tur ta hi nizan khan alolom tur thule anlama le US mi pui tam tak in thanna thil diklo om nge nia riatelama hian atran tur thu apuanga Joe Biden le asangoi zon pui te tan chuan an thu vor dar kha anmong hlim tu ani le ta jok si ani pupen sahi January ni ruka hian an fin fiana entir tur hi tuna hian chiang takin entir masak vek ani toin rilfiana engkim adong tonin podcast than khat chuan an lo pong ve mek boka hei hi tak takani chuan fin fiana an entir hi join session a hian aphal saka alo pom don ti asoya a fin fiana hi apom pui ngai don nin arin thai bok ome
hei wang hian Democrat senator le House member ten statement anti chuak choi choya an statement hi chu kan soi zui vek lowanga dan lowanga chet tumna ania Vice President hian hetianga akai hroi chuan dan abo chedon ani ti vek ania mase US mi puiten an statement hi print chuakin an hal saka mi puiten an pom lowa dan hi mani du dan dana po soichi ani lotin law professor Tren Khatten an changlet boka tin Vice President hian an dan pui rebel thuron petu a staff zinga anei nuala an thuron le an thil kalpui tum dan hi adik ngeya Democrat lam hian dan an thil fia dan hi thudik thu bo tura dan paljam na jok ani ti an soibok ani pension apu hi alo phatsan lo topa romanna thajok alo naya chungta chu puanjar lok chi ani silo wangin ama khan khatiang khan alo chia mase athil kalpui tum dan po hi media te han chaklu tuka wangin tuna hian apu chuakta a party te tan chau a apuanjar ania challenge petu turte hi alo lom don ani ti chau tuitara apuan chu a statement nen adar zuita hei hi antan kongdal tu siam turin Democrat lamtan huntra a siam saka ngai ania thilkal zel dan tur chu longai chang zel phot maila antum dan hian thil akal vek lo thei ti ro hretel zel pokila a thome Joe Biden jok po hi victory halani theina tur kong hi ala jaw ve em thowa ma an la chak boka ma se ale lam hi full speed in antlan ani berto ani tin data lama scientist le digital ID system inventor athiamna tanga choi moina halodong hial to tele data analyst le programmer nibok Linda McLaughlin te data scientist Justin Milley le Dave Love tekhan Georgia Senate ma putrama thangtu te vote chu pujo alama hian singkhat sangni za somsari le pathum lai sonlu aneti anfin fiana anpuanga hei hi Georgia bika county pakhata ringot ania county khrang tam takka adik lozia an soiboka he county ave khian putrama vote chu singni sangli jani somnga le paruklai paibau ani bokti khol mangin anen tirbok ani kha heiba ka hian November nithum zandar kole minute som pakhata khan Bip County a chuan putrama hian ne takin ma a hruaya khami huna anpuana khan vote singni sangko jathum som kole pakhat lai amhutoa pujo a hian vote singkhat sangsari janhi somle pariat chau amua ma se anua anron update le a khanin puannon le ani chuan ama putrama muza chiak hi pujo hian amuangin anron puang le a ti chuan ain letling ta thoka putrama hian singkhat sangsari janhi somle pariat amunin an puanga he darkar lo ta chung hian putrama hne tang hian vote singkhat sangni za somsari le pathum lai ruk bole pujo hne na hian dalu ani antibok heng hi adar kar nen kholin alo chin chia dan nen thap anen tir ani county pakhat chowa po hetiang hian adik lo na sa thaya hetiang fin fiana petu ta hi Mizorama technology lama kan mithiam nei zinga tuk anom lo chu thuran an thiam na san je hi chu ain thawlu tuka chu wangin mithiam ten an soi hi chu ani thayanga loti ve theite hi a thaviawnia ti chuan hengte po hi joint session a hian an huna alen thai chuan entir non le antum dona ma se hayaya chiang le zual le an la formia lo thuruk then khat an phornol dona mithen khachu lungin lama antan munrot sak ani mai thai nin soi ani tichuan kan duemo dulawemo atu jok emo hi chu US president ani don chianga tin January ni ruka hian kan pomemo pomlowemo fin fiana hi an entir non don thothowa lohak zel phot maila tuntuma hian an boirei to kan tiviauna hun chen khata phai chuan March tha te an president hi an la lut thai khramania anghalam hi lopek phot maila kan video masalama kan soyang khan nikha thil thua thileng kim hi ain thak thut reng ani kan ti kha tuna po a her zong adanglam le ta dora enge thleng zel don lo thir zel phot maila
Rainbow Mizo Channel thir tu te in chunga kan lo me